ćemo se našim gostima, sveti arhidjakon Stepan iz Keysborona, Melbourne, grupa Šumadija, njihov poslednji nastup za danas, izvešće igre Šumadije, koreografa Nikole Jovića. Molim vas, velike aplauze naše velike prijatelje iz Keysborona.
Iz Melburna grupa Šumadija, Sveti arhidjekon Stepan. Ne znam da li ste čuli, ali sljedeća grupa koja dolazi je zapravo tapšala ovoj grupi, pošto su bili oduševljeni kako su oni igrali.